Menteri Rangba Khubor Conrad ke Sangma ula ya Kynduh ya Menteri ke Sarkar Pedeng bakmi ya ketenat Civil Aviation Shri Kinjarapu Ramohanan Naidu henen ke sni bat pani ke jingkershan ke Sarkar Pedeng ban pentelun syakmat ya ki Projek kat Liengsuiñ da ke jingtemu ban penklan ya ki lat penyaso lengba ki Liengsuiñ hakel leng ke jela Meghalaya. Kabah khmat e kadai ka jing penhe e ka Shillong Airport ha umroi kajela kala IT e ka jaka ba arpo ar akar shaka Airport Authority of India bat pentrei penhe e ka surok Liengsuiñ shi sen baladap kini ki kam ka surok Liengsuiñ bakham jrong kan aila de ki Liengsuiñ bakham he kum ka A320 bakan 1 year ka ban play ya ka lat ban penyeso e ki Liengsuiñ bet shaki sorba jongkari klem dale chadu Guwahati. Nakbenta kari lomgaro layat hu bakajela kala kentu yaka AA1 bakan shimti ban penya yaka Baljek Airport hatura kum kakat bapura jongka habaterwa ban kenshow nalade yaka jinglut jong project bakot Henry punyok lur tengka. Yakani kakat laterwa ban penya dagi benta kaba sedang daga Liengsuiñ bakat khandai seat bat jam shaka ATR 72 bat A320.